Sombeno wano ribi bikondo bya yinura hano yanunda kugira ngo akabitunda cyenkora banange sagara bakingura rikano bacu mukuri cyabo berizo amazina nyenyesiga mukama Brian wabintu kumanya ngo mukama yakwa gusuma ko ngatane cyane cyakora cyona no mukazi nabana ni takazara gumuna gifiye abyo myaka 35 kabasuma kuna baturize bembuze burizo nempuno cyo cyumu Mzee Jackson Kasajja yishewanya kwitwa ayorekera kushasha kwango ahubwo kwitwa ko mutabana kijana batamukwasira na kizibiti cyone kabata atabo musuma mweka tugi mwene cyo tukacejeka okay mwene ngira mukuru na nyene myaka yanjye na nibindeba umusuma babiza usanga ikiyiba bakibuza bamukariza no kurwo buwamine na ryari mwene bamuteka teka bembuzi izange zibibi mwene biza baro okay bareta polisi nebindi okay ejo yari kurara mwerwa nanyo mwaje nimwe ndaranyenka na unararo okay ikizibi kibenya mataba cyane oguyashobora kwibura ibyo korana ryo ryongesereye izo bushuma umubana okukira munonga bari hansi y'imyaka 13 ije kumusoro imyaka 13 naye cyare so obubbi abe myaka 13 no kweyongeramo tubayina kibakora tuyine cyo mugamba gaina murimo muze yabitegera amanyaga femze amanyago amazina ga Jackson Kasajja Chibuka Francis or RDC wa Mitoma yajomera umuze gwo kutwara amateko mu ngaro konka hamye ko bushuma bwatsara hansi na nahiguro wo bushuma ebitoke nibabiba enkoko bazirya ente baziba embuzi bakoraki bazitwara nempunu na mzee yagamba nempunu nenkoko ati okwiba oko tituku bikuhagira konka kandi nabashuma titukuhagira kubayita mwancenga atyo nuko kigabazire kutwara abantu mu mashomero kwihare ibintu nkebi ari okushomoka UPE okushomoka kuino mugasho munonga waheza UPE tuineyo ati skilling center tujyombekere bitereko hariho kabira ariho na skilling center ya president ye yataire rusorozo ko mbarara biharo ya zone ya Nkore natashomere naza yemyezi mukaga ashoma atunge cyakora mwancenga abana tubahike bazombi ntunkebi yare bakasaruni yaze kwega ishoki kuka kwa guma ataine cyakora buri kibakwiba ni bateka hariyogo ataine cyakora cyakora tumusime mashoho rukagambirizo wa polisi ahabwa bushenye mpango ahamizo kufa ko mugenzi kandi yagira ngo nyakufa abirari umushuma ranga